Sanibonani, Dumelang kaofela. Welcome back to Classified TV News babukeli. Today siniphathele ubhutiza la. Yazi esikhathini esiningi nginibone like sihlezi sibhalela abantu besimame because engathi bona ba experience heartbreak kakhulu la kulomhlaba esiphila ku ola eNingizimu Afrika, but ngendlela engibona ngayo amajita khona, but amajita asaba ukuvela asiveza ukuthi iyaphuka inhliziyo ngenxa yogela othile. Yabo thina amajita sinaleya nto yokungafuni ukuba weak, I understand. So today ngijabule kakhulu ngibona ibraza lami lifika la lizositshela nale heartbreak leke lahlangabezana nayo life yakhe. So braza yami, hayi man, uyaphila? Kuhle kunjani brazo lami? Ngiyaphila nami. Siyakwamukela la kwi-Classified TV News yabo. Nje so ngicela ukuthi nje urelax ungathuswa ama cameras and stuff. Uyasibekela nje istory sakho the way singakhona, yabona, because isikhathini esiningi siyasifunda izitori sisifundela ukuyela ekhaya, but then siyajabula amakhona umuntu ophuma ezena ngaphambili azoziveza asichazele istory sakhe senzeka, yabo. Yeah, because vela heartbreak now but now uyayiface heartbreak, you understand. Yeah, so ngicela nje usho nje lapha ekhaya ukuthi ubani igama lakho, uphuma kwephi indawo. Igama lami ke nguNeo, ngisuka ngada eJozi Shapfili, but then I'm originated from Kutsolo. Kutsolo, Kutsolo. Sure, ngada eKutsolo, umXhosa ke. Umxhosa, but awuzwakali moring. NgumXhosa uthami, so yeah, ngisuka ngada Kutsolo. Sure. So okay, ngingakuphazamisanga uthami. Wena Bloma eJozi, then originally ekhaya Kutsolo. Sure. Okay. Eastern Cape, Eastern Cape. Yeah, sure, yeah, ngiyayibona. Sure. So vandag ke ngifuna ukuthi iClassified TV ingisize lana because ngibe nomfazi ngisaseyintwana encane ngithola. Unaminyaka emingakhi uthi yami? Ngisaseyintwana encane, I think ngisasena 16, 15, yeah, I think aku 15, ngina 15 that time. 15 years, waba ne maid? Yeah, ngaba ne maid, so ngalesa sikhathi bengingakazi nix yangithola. Sure. So ngaba ne heartbreak ngalesa sikhathi, kwakuyisikhathi sami sokuqala ngqa wafila bad ngenxa yemaid. Yes, like awusibekele nje awuthami esithombeni ukuthi Ingcosi na 15 nje. I never thought Ingcosi na 15 mina ingakwazi ukuthi ibe nogele, especially thina out, you understand. So wena how come kuze kanjani ukuthi uze uba ne maid ke no imaid yabona imaid sikhuluma ngenye into yakuze kanjani? Isikhathi esiningi abantu bayazibuza vele ukuthi hawu kuza kanjani, but feeling ngada kunalento ekuthiwa isithethe yangithola. Isithethe, yeah, some sort of usiko. Sure. Yeah, into yenziwa. When? Yeah, isithethe. Okay, abantu basendaweni. Whereby if u break intombazana yabo. Sure. If we break intombazana, kuyakufuneka ukuthi leyo ntombazana leyo ihlale kini, yangithola. Ihlale kini for a certain period of time until uyihlawule, yabo. If ever awihlawulanga izohlala kuwe as umfazi wakho, yabo. Depending ke ukuthi ke nizokhula kanjani, but then izohlala as umfazi wakho. So nami ke ngenza kanjalo ke no usisi. Ngimshika manje. Ungabizi igama lakhe usisi. So wena wahlangana nayo the girl. Yeah. Then nenza whatsoever nayenza. Yeah. One break. Ngambreak. And then mom breakile bamletha kini. Sure. As lento isho ukuthi isithethe. Yeah, isithethe. And then yena, how old was she? Yena, I think since mina ngina 15, yena wayena 16 because wayishiya. Wayengaphezulu. All right. So wayena 16 and then wahlala kini, wayena ngazange nimhlawule kini. Ithema lami la isebenzisa lonto leyo as punishment, yabo. Kungibonisa ukuthi if wenza into wrong uzosafara ngalendlela yangithola. So ithema lami file langiyeka I think sahlala for like 4 years.
yabo 4 years and Ihleli 4 years uhleli kwakho uhleli like uhleli kini kithi hlala nabazali bami nomntana kithi ukhona wena uva because wena dayide ngitshonakala emakhaya ne sure and then wena uva usejozi uyageleza nangiyageleza wenza grade bani mayitshonakala or asiye ukuthi bonza grade bani mayitshonakala the time utshonakala heartbreak wenza grade bani during that time ngangishaya G12 ngangishaya matric kade ngishaya matric that time so i-heartbreak yami vele iqale lapho kuba inkinga because ngangaphazamiseka ezifundweni after ngibhaqile ukuthi vele uregel uyangichithela since bese ngihlale naye for iminyaka eminingi sengibe naye for iminyaka eminingi so bese ngimthanda bese ngimthatha as mate yami vele so wena sonke lesikhathi le 4 years uyena kuphela umuntu obonana naye uthandana naye noma nawo ogange emasayidini ngisho ngithi bengiganga kancane kodwa ngoba vele bengizazi ukuthi ngumuntu vele onemidi so bengiganga kancane since vele ngumjidi yacawa na futhi umjidi understand plus more away so ube nawe elokishini eGoli noma uyena wasala ekhaya yena I think indaba ukuthi azangichithele yaqala lapho ukuthi asale ekhaya uthema ke sale ekhaya manje naye away from mina ngithola so since away maybe ke uyalamba I don't know so definitely uyalamba so ngokunye sengibuyile ke manje bengibuya maku December most of the time bengibuya ngo December mangabuyanga ngo June so mangifika ngiyambona ukuthi uactor Dodgy Wise ngithola masihleli ezingubeni sometimes kusanongena i-call yabo ngibe confused ukuthi ubani manje ukufonela yavela ngi-understand isu did you say ebusuku ebusuku kulapho besithola khona isikhathi sethu empedeni kahle ngibone nendlela actor ngayo ngibone nomehluko ukuthi okay manje actor ngenye indlela yabo so that day angitshene vele ukuthi out nje angithola angazi wa create nje story nyana and nami ngas understand angithola but then nganento eshoyo ngaphakathi uthi no kubalekile ukuthi ngicheck ifone yakhe yabo even though yena bengafuni yena bengafuni bengithi mangithi ngiyayicheck inumber ifone yakhe ubona ukuthi akazishayanga at that time mawubotha akazishayanga when trying to check ifone yakhe yini abekufikela ngaphakathi ekhanda lakho ukuthi okay maybe kwenzeka u1 no 2 like bocabangani njengomuntu nawo the first thing eyafika ekhanda lami ukuthi lo muntu lo definitely uyangichithela even if akangichithele as such but then kukhona ukushaya amanzi yabo and bengifuna ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngiyibone lento ukuthi kwenzekani so ebusuku ngelinye ilanga khona ngalelo langa actually thema makelala isikhathi esiningi nabe busy nefone yabo alale so athi makelala ngithatha ifingerprint ifone yakhe bekuyilama Samsung wanofide lawa ane fingerprint okay sure so i-fingerprint ngishaye vele i-fingerprint mangivula ifone ngiyabona ukuthi man WhatsApp phone beshiye vele WhatsApp but manje ukhululekile because uyazi ukuthi anginayo fingerprint and angiyazi nepassword yakhe but then ngenxa ukuthi ngenza ngale ndlela engenze ngayo ngabona manje ithi mangifika lapha yami ngiyabona ukuthi like le out le bayakhuluma ngithola yona le befone ithi mangeni i-number i-call ngayibona ibhaliwe mara ngeke ngisho igama lakhe nice fine but ungalisho that so thema sengibona ukuthi okay uye lo mjida lo ngingene vele ngiscroll mangibheka ngiyabona ukuthi ubemsendela ama notes yabo what ama notes so yena usendela le out ama notes meanwhile ukhona or it was something eyenzeka before uzaba khona ekhaya it was something eyenzeka before ngizoba khona ekhaya but not so long ngizoba khona yabo but nje yenzeka
vele sekusondela ukuthi ngibe khona okusho ukuthi into besekukudala beyiphusha leyo because noma ngiscrolla down ngibheka ama chats wabo ngiyabona ukuthi kushuthi lento lena into bekudala beyiphusha yangithola. Sorry man out here. I mean like izinto ezikanje ziyenzeka, I understand. Nami as umashi ngizokuthi ama heartbreak enzakalela noma ubani because like uClassified TV News abantu bahleli befika besibekela nje ukuthi ama heartbreak kwabo anje manje siyawafunda in most cases, you understand. So out here mina into engifuna ukuyizwa futhi imama lakho the time when ungekho sesikela lona lalisendele ngi-out ama-notes. Sure. Meaning yena ubelala nale out or bebengalali? Definitely bebelala. Definitely bebelala. If umuntu in most cases like mawumsendela ama-notes usendela vele umuntu okhululekile naye olala naye embedeni yangithola. So angiphatha kabi kakhulu lento lena. Esiphi step wasithatha immediately after uqeda kuthola ukuthi hayibo kwenzakala 1 no 2 kanti lobo busuku lobo out yami azange ngilale. Asikisi Angilalanga because manje ngaze ngacabanga ukumvusa but then ngafuna ukuthi sikhulume kahle lento le ekseni ngangithola. Ngafuna ukuthi sikhulume kahle ekseni but then ngangamvusi vele decide ukuthi sizokhuluma kahle ekseni. Yeah, so since ke makuloke khamba isikhathi ke ngabona vele uClassified TV ngadecide vele ukuthi nami at least ngibhalele uClassified TV ingincede ngale ndlela enginceda. Okay. Yeah, because sometimes into mayiphathe kabi you have to ukuthi uyikhulume, understand. So the only thing esizoyenza ne surely uzibuza ama questions njengomjida wami ukuthi ibe wakutheni imamas la kwakho lenza so, right? Like ezakuchithela ekubene umuntu wakho. Is that correct? So into esizayenza thina iClassified TV News ne siza tholela ukuthi kwakutheni enza lokho. I'm sure now into engakujabulisa le. We understand. Kini nabantu abame kanjani? Like financial wise kanje like komuntu osebenzayo or wena yasebenza or dezinjalo. Itime lami liyasebenza ne-OLED vele liyaspana ngithola. Itime lami liyaspana and so bengisaya ke lapho. So the girl yena kubo feel like financially bebengekho stable yabo, bengekho umuntu osipanayo. So ngithi i-OLED ne-time bebespa. So kini beni grand ngemali. Yeah, ngasho ngibese grand. And then bona kibo somehow bad. Yeah, so okay. Ekuxabaneni kwethu wa confess yena washo ukuthi hayi yena kahle into beyimhlalisa ukuthi ngiyamenzela feeding egwabla yangithola. Financially support nkosikazi wakho. Yeah, supporta ngayo yonke indlela since vele kumfazi wami. Sharp, I understand. Yeah, so walikhipha ke lo qiniso ukuthi hayi mina mfethu into besengihlalisa 1 no 2 no 3 of which yiyo ke le imali. Kwangiphatha kabi kakhulu lokho. Kwangiphatha kabi kakhulu. Awuthi so movile on now or we process yok move on or usafuna ukurelax? Ngisawi process yokuheala at the same time ngifuna ukurelax. So one step at a time yabo. Yeah, advice yami one step at a time. Ungajahi but into engizokutshela yona mina ukuthi uzomthola umuntu ogreen usaseyantwana encane mana ngithi uthi it's something eyenza kuna 15 years of which sekudlula about 4 years and then about 4 years plus minus went to grade 12 last year. Was it last year? Ne? Yeah, it was last year. Okay, so I believe kusase early vele umuntu ohlala naye for 4 years ujethe umuntu wakho uyamthanda and then boom sekwenzakala kanje kubhlungu kakhulu. So i-out yami la esayidini kwami ngizokwenza sure nasiphuma la ukuthi simzamela mhlambe usizo nyana labantu abasiza nayo iClassified TV za take over. Otherwise sibonge kakhulu ku-out yami igama lami mina nguMashi Dashist bafethu sabelief siyacela hle so that i-channel ukuze ikhuphuke
ikhuphuke sicela subscribe like then you can comment if ufuna ucomment lapha ngokuthi mhlawumbe ubhuti singamsiza kanjani if now maybe uyazi if now ngaba ku same thing efana naye ungaphumela obala then usazise thina sika Classified TV News and then solubeka nje udaba. Thank you.